Hai menaze ting choma I zaine hai menaze klum namai kana keu hzi kreuze sruk ting kum chana jang kai je madai ri mai ting chua ki de reinsa Paulia gai radle North East State Assam Dima Haso District ke kreuze ke chum North Kachar Hill Autonomous Council gu executive member EM hange klangai ka chime mina hang kreuze ket mezete kan tibeta janai kana keu hzi kreuze minge ba mai ge district library auditorium gane bamdale zaka chudle zai chige kreuze ke chum North Kachar Hill Autonomous Council gu executive member EM hange klangai ka chime mina hang kreuze ket me jane district gu chief executive member CM Debular Gorlo Sanadu district te into churablam ge sammisonga je petau dibre me sakyu dile jane chuna kreuze ge chum NCHAC gu executive member EM hange klangai ka chime mina hang kreuze ket maroge haflongene Sri non painon tausen mahurgene Srimati Probita Zahori jinamgene josum thangmar laisongene podunming riame wazogene Biswajit Dolagupu Hatikaline Niranjan Hojai Gram Panigene Samsing Engti Hadingmagan Devojit Pathari Haranga Jogene Amendu Hojai Hamrigene Munjit Naiding Jane Digargene Sri Samuel Changsan Lei Zakachudli Zane Indiaram gu center mene Nagaland ge Eastern Nagaland ge bamehang Regional Autonomous Council pera hange kaneblam ge Eastern Nagaland ge bamme Eastern Nagaland People Organization ENPO zane pe bok cham mene lumagu leize rejective ni leize ka chulei zane aize Eastern Nagaland ge bamme kamkyu gai bize teti bekna kyu zi kreuze medai mai Dimapur Tourist Lodge ge Eastern Nagaland ge bamme pe bok cham wang rose ro bam ge ne kamkyu gai leize ka chudlei zai chige robam ge ENLU gu secretary lima onenne man sa pom soge saze Ministry of Home Affairs MHA zane Government of India mene Autonomous Council pera hange kanne bize state government da gele zaka chudlei zai chize Regional Autonomous Council le gule zaka chudlei pose zigene chige robam gene pera hange kamkeu gai bize zane kanne bize lumagra hange kamkeu gai dele zaka chudlei Zane North East State Manipur Imphal East District ge teti bedam mai ting mui ge kimera mene 5th IRB spy megu reim ro gimi pichilu teni blam gene Manipur police menen znai kana ke hzi kreuze minge ba mai ge mina hangsrok meze nimdle zaka chudle Zane Imphal East District ge kimera mene 5th IRB spy megu reim ro zane gimi chirme lute tibe kape bthate bigine dauka kadai le za chudle Zan kimera mene 5th IRB spy megu gimi zane gimi chilu teti bremeze insas rifle madai eke gatak ket SLR go magazine kana zane small boxes kreuze srok zane gimichi 9mm lei zakachedle Zane North East State Assam ge High School Living Certificate HSLC class kreugu tetibeting kum chana jang kai je chum gene nai kum ting kum chana jang kai je madai academic year gu namai kana ke hzi kreuze srugri mai ge exam te chugu dele ja achudle zane Assam ge High School Living Certificate HSLC class kreugu examination ting kum chana jang kai je chum gene nai kum ting kum chana jang kai je madai academic year gu exam je namai kana ke hzi kreuze srugri mai ge te chuze dai rabek jingkeu hzi madai ge te loi dai gule ja achudle zana exam te rabatak je offline mode zana sif kanala le ja ka chule zana exam kai ra bi sif kana bam beje ting chogen ches kuigine ting nan chat kreuze kanaria le ja achudle zana hagi hi go sif je chat ket pigine chat madai pi le ja ka chudle zana Assam ge hnai kum HSLC class kreugo exam kai ra memina langna je changrek de se haina je hang kreuze srok examination center haite saza rex naza srugela leija chudle zana tetibeting kumge Assam ge HSLC class krego exam kai memina langmadai je changkreuze mingeuze hai chumje hang kai je madai leija ka chule zai che poroge lak chumje changke je haite saza hang rak de sad mena exam chule ja ka chudle zana exam chubgu percentage je 72.69% leija salei
Zane North East State Assam go Chief Minister Himanta Biswa Sarma tati besum mai ge BJP gong chalo abiyan go program lam gene Golaga District Raja Pukuri Siam Kuloge te beite tet kai dile je ache dile Zane Golaga District number 1 Raja Pukuri Siam Kuloge Assam go Chief Minister Himanta Biswa Sarma te beite tet bige PMAY Gramin scheme lam gene hekite sab gai breme pi dile je ache dile Zane Baskar Siam go hange tingmui kadreu gai dile je ka chule Zane Assam go Chief Minister Himanta Biswa Sarma ne saze Indiaram go Prime Minister Narendra Modi ne pnuize kloge tezere rahange rangaile ize kachudle design klomra me lungka hre blamge chiluze Indiaram go Prime Minister Narendra Modi ze teichu gaidai design ne tango teun samze klome lungka hre bremeze teun tia chile rahange ze kachule Zane Tamil Nadu Madurai District gen zanai kana ke zikreuze minye ba mai ge luichi mangmane Bharatiya Janata Party BJP OBC leaders de chani leize achedle zaichige chaidi bepe Bharatiya Janata Party OBC leaders Saktivel patingkom himreuze minye zane paza Madurai District BJP OBC Morcha go secretary leize achedle Zane Indiram State babam kacham Andhra Pradesh Arunachal Pradesh Odisha zane Sikkim ge hanai komting kum chana jang khaije madai Lok Sabha election bambige re rahange Central Armed Police Force CAPF spy memina lakchum je chang hadai mje langai le gulei je ka chedle zane Arunachal Pradesh Andhra Pradesh Odisha zane Sikkim ge hanai komting kum chana jang khaije madai Lok Sabha election bambige spy kre memina lakchum je chang hadai langai rahang Election Commission mene Kanewdele is a Katsedle, Kagane, Election Commission Mene Kaneblamga, Indiaramgo Ministry of Home Affairs, MHE Mene, Ningule is a Katsedle. Zai BJP Uttarakhand State President Mahendra Badne Wangdarbe Rajya Sabha election gen tarahang znai na ke zikreusim nge ba mai ge nomination rodle je achedle Chief Minister Puskar Singh Dami zene party leaders kacham me bam rogane Dehradun gene zene BJP Uttarakhand State President Mahendra Badne Wangdarbe Rajya Sabha election ge Chamoli district gen taule je achedle Zane Maharashtra State ge Congress Legislature Party me bogu hro znai kana ke zikreuze minye ba mai ge Mumbai Vidhan Bhawan ge te chudle je achedle zai chige hro je Maharashtra State gu Congress President Nana Patole banai Congress Legislature Party leader Bala Saheb Torat ne ngotedle je achedle Zane Karnataka State Chamaraja Nagar ge mpuinung social media Instagram ge reels video katlebe ge ran ka sangdip zigene pnape kumar hachis chiabgene chaidile zakachule Zane gade rege kalak ibpe Elon Musk ne saze tingtia Russia me maktale nige pnuran chikak sangkole zakachile kagane Russia mena Ukraine me reite chudi bchanga chuna Russia me maktale nige pnuran gadle zakachile zane hai menaje chichangai ka kadai be hegigu gade rein sang king doze bamra hangge agu channel ka chibe jeme time subscribe to lo ka chibe chichangai ka kadai dele ai gena na mai kna ke zi kreuses rok ting kum chana jang kai jeme dai Remaiting chua gade rein sa pa waza loi gai dele pi gai zain kingai ni milei ne je to dele Bring